Lalu kiriman ring posisi kuta sampun kajantenang ngirangang ya diastun irika kanton sering kajantenang angin barat. Karesekan posisi kuta Presida Kakardinin melarapan antuk kasiagayan petugas kebersihan. Pesisi Kuta Badung Bali Rahina Inuni kekantenang sampun resik luput saking kewentenan lalu kiriman sane ketahipun kepanggihan ring pesisi irike. Saking seselah tim liputan Bali TV, lalu kiriman sampun karesikang petugas irike. Pesisi Kuta sane sedurungyane kecemerin antuk kuentenan lalu kiriman sane mangkin sampun resik saha becik kekantenang. Pariwisata irike sampun muali sekadi mula. Wenten sane mes lancar, nyilem wiadin laksanayang parikrama tiosan. Kewentenan lalu kiriman mejantan nenten side ketarke. Sangkading punika petugas kebersihan status hayage ngeresikang kewentenan lalu mangden nenten kantos ngawenang pariwisata Bali. Riase